Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Nna le Augustine Letlalo re go tlisa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re ketle mmogo ka tshedimosetso. Mo dikganyeng tsa rona, tona ya metshameko botaki le setso o tlhotsa etetse legae la Gangema. Molatofadiwa mo polaong ya morutabana o tlhotse a ganeditswe ka beili. Tona ya metshameko botaki le setso Zizi Kodwa a re mokwadi yo o tumileng wa mmino le diterama yo tlhokafetseng malatsi a le mmalwa a fetileng Mbongeni Ngema o tshwanelwa ke phitlho e nang le seriti. O buile seno fa a etetse ba lelapa la Gangema kwa Queensburg kwa Durban. Ngema yo a neng a le dingwaga di le 68 o tlhokafetse mo kotsing ya tsela fa sejanaga se a neng a se palame se thulana le se sengwe ka fa ntle ga Bizana kwa porofenseng ya Eastern Cape la boraro bosigo. Ngema o tlhalositswe jaaka mongwe yo a neng a rata tiro ya gagwe e bile a dira ka botswapelo. Gareng ga bao ba neng ba etetse lelapa e ne le badiragatsi, ditokololo tsa kgotlhapeo molao le baeteledipele ba sedumedi. Ba lelapa ba re ba utlwisitse botlhoko ke go tlhokafala ga gagwe ga tshoganyetso. He was like a father to us as he raised us after our parents passed away when we were very young. He did everything for us, educating us and supporting us to where we are now. We'll remember him as a very humble person who loved his family very much. He was a friend to both young and old. Badiragatsi ba mo gakologelwa ka go fetisetsa kitso le go ba ruta ka ga maitseo. I remember him by his writing, the compositions that he wrote. That talks direct. He didn't go here and there, but when he writes a song, it will speak direct. I remember they wrote a song together with my father during the time when us South Africans were fighting among each other, encouraging people and just reminding people that we are all of the same color, no matter if you are Venda, you are Zulu. It's a very sad situation. We are here at his house with all KZN artists. Mbongeni Ngema was a good person. We used to use him to our workshop as a CIFSA in KZN. He's the one who was telling us everything that we do. He taught us discipline, even in the rehearsals. When you are late, he won't let you in. He was a disciplined man. O tlhalositswe jaaka mongwe yo a dirisitseng botaki jwa gagwe jaaka sediriswa sa go lwantsha kgololesego. We hope that soon the family will be comforted by whatever decision that is taken. But we think that he deserves a very dignified send-off. We thank him for his role. It's a sad moment, but I think it's a moment to celebrate the role of art in the liberation struggle, but the role of art in a democratic South Africa, because he continues to play and demonstrate that role. Ba lelapa ba santse ba tsweletse ka dithulaganyo tsa phitlho. Molatofadiwa mo polaong ya morutabana yo a neng a imile o tlhotse a ganeditswe ka beili ke kgotlatshekelo ya magistrata wa Alexander mono Johannesburg. Moithuti wa dingwaga di le 21 Bafana Mahungela o latofadiwa ka polao e ya ga Kirsten Clates yo a neng a le dingwaga di le 34 ka nako eo Clates a neng a tsaya karolo mo motabogong mo kgaolong eo. O lebaganwe ke ditatofatso di akaretsa polao ka maikaelelo le petelelo. Magistrata mo kopong e ya beili a re Mahungela ke matshosetsi mo setšhabeng le basadi. Khetse e sekegilwe go fitla Ferikgong a tlhola malatsi a le 19. After thorough consideration, taking into account the applicant's version and the evidence tendered by the state, the court finds that the applicant has not discharged the onus of proving any exceptional circumstances that would, in the interest of justice, permit his release on bail. Therefore, the applicant's application for bail is denied. Matsolopatlo le phaloso mo merwaleleng e padimotseng Lady Smith kwa KwaZulu-Natal malatsi a le mmalwa a fetileng a bone ditopo gape di le 3 se se tlisang palogotlhe ya matlhotlhapelo a letsatsi pele ga Keresemose go 16.
Sometharo tshwarelo. Dipula tse di maatla le merwalela di tlhasetse Lady Smith Sontaga o fetileng bosigo tsa rwalela matlo tsa go gola dijanaga le go senya thoto ka nako e noka e gautshwane e neng e thubega dintshi. Baagi le ba malapa a amegileng mo kutlobotlhokong e ba ntse ba tsweletse go thusa ba phaloso go leka go batla ditopo tsa bao go santseng go dumelwa ba tlhokafetse mo merwaleleng e. Sepodisi sa KwaZulu-Natal se matlafaditse palo ya setlhopha sa yona sa phaloso mo lefelong le. Fa dikgang tsa gore molai le mmeteledi wa mogoso yo boneng molato Thabo Bester o ngwegile kwa kgolegelong ya Mangaung kwa Bloemfontein di ne di runya le gore ga ipolaya ka go iphisa go ne gape ga tlhagelela dikgang tsa gore go se topo se se shileng lore se se boneng kwa seleng ya gagwe mme ka gangwe fela letsholo la go batla dikarabo tsa gore setopo seno se se fitlhetsweng kwa seleng ya gagwe ka motsheganong wa 2022 ke sa gamang la simolola. Moswi Katlego Bereng wa mono Bloemfontein o ntse sebaka se se kanang ka ngwaga marapo a gagwe a fisitsweng a sa itsewe gore ke a gamang. Bereng o ne a retelelwa go boela gae ka Mopitlwe 2022 mme lelapa la gagwe la mobega a timetse ka motsheganong. Ga ba ka boutlwa sepe go fitlhela Moranang monongwaga fa lephodisa le le neng le batlisa kgetse ya gagwe lo etela mmagwe e bong Monica Matsie go kopa DNA ya gagwe mme la tlhalosa gore seno ke go netefatsa ditopo tse di kwa lephateng la mmuso la ditopo. Beke e le itileng last week Friday wa tla le ponesa ba tlontsa di DNA test ka ba botsa di DNA test tse tseleng tsa tsona hona le something na e leng for le suspect ana le kreile bodi ya ngwanake a ba re kreile fela ditopo so ditopo ntse re checka ditopo so a se stopo se one sense re check ntse re bona le batho le bona ba llang ka ditopo tsa bona so ntse re ba dira di DNA test. Mmagwe Bereng o na palelwa ke go laola maikutlo a gagwe. Ka siama tota ke botlhoko thata hele ke botlhoko. Fa ba latofadiwa ba le batlhano ba ileng badiri ba kgale ba kwa G4S ba ba latofadiwang ka go thusa Bester go tshaba kwa kgolegelong ba dira kopo ya bail. Dintlha tsa gore setopo sa ga Bereng se tserwe ke mang kwa lephateng la mmuso la ditopo le gore se tsene jang kwa kgolegelong di ne di a senolwa ke mosupi wa puso. O boleletse lekgotlatshekelo gore Dr. Nandipha Magudumane yo e leng molekane wa ga Bester o ne a lemogiwa ka matshwao a menwana jaaka motho yo o tsereng setopo. Lelapa le ne le tshogile. Bopaki bo tswileng ka jeno bo bohloko bo a halefisa ebile bo a tshosa. Ke nnete ka dinako tse ngata ne re nahana hore nnete ha etswe motho no sa nahane hore nnete ha etswa e tla o hlaba hape ka lerumo botjha. Lelapa le ne la bula kgetsi kgatlhanong le lefapha la boitekanelo la province mmogo le G4S Security Services. Se re se batlang go se tseba fela re le lelapa ke hore na ho etsahetseng ka mmele wa ngwana rona. Go tloa ha ne a nkuwa ke ambulance maemo a yana a le jwang gore na o fitlile sepetlele jwang ke eng se entsweng sepetlele ha fihla ho latela tsohle tse tlamang di etswa ha motho a fihla sepetlele ha hlokahala sepetlele a nkuwa a iswa moshareng wa sepetlele ke eng tse entsweng tse leng hore di tlameha hore di entswe tsa molao tse go dumelang hore ha di a itsuwa. Maloko a setšhaba le one a ne a bontsha go galefa ga bone. Motho a lerato motho a bobebe go sebetsa le ene motho a na rata pina ke mongwe wa bakapi ba ne le hore ba ne ba kapa pina tsa Bloemfontein Celtic ya le stadium motho a na le stadium no matter what. Bereng o ne a fitlhiwa mo Bloemfontein ka motsheganong monongwaga. Tsheko ya pele ya ga Thabo Bester e tlile go tshwarwa ka kgotlatshekelo kgolo ya Freistata fa Tlhakula a tlhola malatsi a le 21 ngwaga o tlang. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Baagi ba motse wa Penryn kwa Kuruman kwa province ya Northern Cape ba re ga ba tsewe tsia mme ba ngongorega ka gore puso ga e tseye matsapa
go baakanya tsela mo motseng oo kgotsa go fetola maemo a botshelo a bona. Ba re setse e le lobaka ba ikuela go puso go ba tsenyetsa tsela ya sekontiri, mme puso e ba fetola ka gore kopo e ga e ne kgona go diragala. Badirisi ba tsela eno ba re go tsaya leeto mo tseleng eno ke mathata, mme ga pula ena gone ke matlhotlhapelo. Baagi bao ba fudugetseng mo motseng ono dingwaga di le 50 tse di fetileng ba re keletso ya bona ke go bona motse wa bona o na le tsela ya sekontere jaaka baagi ba metse e mengwe. Ra kopa mo puso gore a puso ka ke re sekegela tsebe hela re tshella sekontere ala gore koloi tsa rona le tsone di kgone go haua re sa o reke go berekela dikoloi. A sale re hudugela mo ka 1968 ka di 12 tsa March ha se ke re tsamaye re krei tsela e siameng ba gaetsho ha ba re thusitse ba tsela ke ha ba re tshella gravel road hela. Batho ba rona ba latlhile maphelo ka baka la tsela le ba bangwe le ba ba tswang ko bo madibeng ba shetse mo gone tsela e. Province ya Northern Cape e na le ditsela tsa gravel tsa dikilometara di le 20,000. Lefapha le tataletse ka gore motse wa Penryn ga o mo lenaaneng la go tlamelwa ka tsela ya sekontere. Ka 2021 re ile ra kopana le community ya Penryn, mme ra dumela ka gore re tla bankanya tsela ya bone ya 18 km. Re le ga bole gape ko setšhabeng ra bua le bone ra bea mo fatshe lenaane gape schedule sa gore tsela e re tla dula re maintain re bankanya jang go ya pele. Lefapha le a re ga jaana baagi ba tshwanetse fela ke go kgotsofalla go tlhabololwa ga tsela eno. Tebogo Msimanga, Dikgang tsa SABC mo motseng wa Penryn, Kuruman mo Northern Cape. Fa re tswela pele jaaka go solofetswe fa ditlhopho tsa 2024 e tlile go nna tse di tlileng go gaisanelwa thata, baela tlhoko ba ditlhopho ba re maitsholo a makoko a sepolotiki ke ntlha e tlileng go ela tlhoko thata. Ba re le fa molaotheo o netefatsa tshwanelo ya mongwe le mongwe go ntsha maikutlo a gagwe ntle le poifo kgotsa kgatelelo, go na le selekano se se beilweng go laola se mongwe le mongwe a ka se buang kgotsa a se dira. Afrika Borwa e tsene mo moeng wa ditlhopho ebile makoko a dipolotiki a dira tsotlhe go kangwa ka batlhophi. Moeteledipele wa Patriotic Alliance o boeleditse gape maemo a bona malebana le baditšhaba ba ba leng mo nageng e se ka fa molaong. We don't want illegal foreigners here. Where the PA, after we've been sworn in, I'm going straight to Rahima Musa Hospital, where we're going to switch off the oxygen of illegal foreigners. We are going to remove pregnant women and put our pregnant women in Limpopo to sleep on a bed, because South African pregnant women in Limpopo are sleeping on the floor while Zimbabweans and Nigerians are giving birth on a bed. Fela ba ba leng kgatlhanong nae ba re puo ya gagwe e na le letlho, mme jaaka ditlhopho di setse di atametse dipuo tsa mothale ono di tlile go ela tlhoko thata. Setheo sa tsamaiso ya ditlhopho sa Election Management Services in Africa sa re makoko a dipolotiki a itse go itshola sentle mo dinakong tsa ditlhopho. Setheo se bega gore le fa gona le tshwanelo ya kgololesego ya puo, tshwanelo eo e na le maparego. Political parties, before they participate in elections, have to sign a code of conduct, basically binding themselves to the provisions within the code of conduct. And all individuals who are coming as candidates of political party, there is a particular form that they sign. That form, it's actually committing them to adhere to the provisions as contained within the code of conduct. Now, that on its own is important. It's an important limitation, because political parties would know that if they do things that are contrary to what is contained within the code of conduct, they can be penalized.
Khomišene ya ditlhopho mo nageng IEC ya re lefa makoko a dipolotiki a na le tshwanelo ya go tlhagisa maikutlo a ona a tshwanetse go ela tlhoko gore baagi le bona ba na le ditshwanelo. Gape IEC ya re ga ena dithata tsa go iletsa bao ba sa obameleng melao ya ditlhopho ntle fela le gore ba sekisiwe kwa kgotlatshekelo ya ditlhopho. The Electoral Commission does not have authority to sanction party conduct or party behavior during the contest. Even if the Commission were to form a view that the party may have flouted the electoral code of conduct, the Commission cannot impose a sanction. All it can do is to refer that matter to the electoral court for the electoral court to mete out the requisite sanctions. Go fitlha ga jaana go na le makoko a le 160 a setseng a ikwadiseditse ditlhopho le IEC mme a siametseng go tsenela ditlhopho ka karetso tsa ngwaga o tlang a 360 mme tsona di solofetswe go tshwara magareng ga Motsheganong le Phatwe ngwaga o tlang. Baagi ba kgaolwa le Hurutse gaufi le toropo ya Zeerust kwa porofenseng ya North West ba ba tlhaelang ditirelo tsa puso ba kgadile puso ka sebareng ke ditsholofetso tse di sa diragadiweng tse puso e solofeditseng fa di tla itlhaganedisiwa. Se le mororo batlhankedi ba maemo a kwa godimo a puso ba ntse ba etela lefelo go itseela ka tsebe le go leka go rarabolola ditlhokego tsa baagi. Diketelo tse di ne di latela metseletsele ya disupetso mo tshimologong ya ngwaga fa baagi ba ne ba ngongorega ka ditirelo. Baagi ba le Hurutse gaufi le Zeerust ba re go bonagala mmuso o sa utlwisise gore ba hloka metsi a hlwekileng ka potlako. Ba re bona ke bothata bo bogolo ba letsatsi le letsatsi bo go sa bonagaleng bo tla tla pheletsong gaufinyana le goja go entswe ditshepiso. Ga e sa le fela re tsena mo pusong e ntšha dilo tsotlhe be di simolola di wela tlase. Dikago di onetse tse ne re re ke tsa government. Crime e ile go godimo mo re dulang mo teng. Ga gona sepe se se tswelelang le ga re ra reng seponisa sa rona ga se bereke le morafi. Le tsone diphotholo tseo ke matsapa le one metsi jaaka re setse go builwe ka metsi re na le tshokolo ya metsi. Nakong e fetileng go ile ga thehwa komiti ya phethahatso e tlang go netefatsa gore bothata bona bo rarollwa ka potlako. Fela ditho tse ding ha di a kgotsofalla ka moo mmuso go kenyeletsa kantoro ya tonakgolo e rarollang bothata bona. Ene rona re mo task team fela ga re duelo gore go ileng re lla ka gore ofisi ya ga premier berekisana le rona, ofisi ya ga mayor ra yone ga ke batle go bua maka e wese ga ba dirisane le rona. Ke tsa gore ka gongwe ba emetse gore ditlhopho di nne teng e be le gone ba tabogang ba baakanyang sengwe le sengwe. Go sa le jalo kantoro ya tonakgolo e re ga se nnete gore go fihlela ga jwale ga go so ebe le tharollo. Ga se boammaaruri gore puso e ntse e goga maoto mo go tsibogeleng matshwenyego a baagi mo ntlheng ya thebolo ya ditirelo kwa masepaleng wa Kgosi Ramotshire Moilwa mo porofenseng ya North West. Mo kgweding e fetileng tona ya metsi le kgelelo leswe Senzo Mchunu a patilwe ke tonakgolo Bushimape ba ne ba ribolola projeke ya metsi ya dimilione di feta 100 kwa dinokana. MEC Nonomaloi ka nako e ne le tonakgolo ya Namosa Tshwere o na neelana ka phase 2 ya tsela e ntšha e tlhabolotsweng e golaganyang motse wa Lobatla le metse e mabapi. Le hoja ho se hona le tharollo e itseng e entsweng ho ntlafatsa maphelo a baahi ba re ba lakatsa ho bona a mang a mathata ao ba tabaneng lona a rarollwa ka potlako. Selwane Gagau, SABC News, Zeerust. Mo metshamekong mokatisi wa di-Proteas wa Red Bull Shukri Conrad o simolotse paka ya gagwe mo setlhopheng sa Afrika Borwa ka manontlhotlho. Afrika Borwa e fentse West Indies ka 2-0 go sa le gale monongwaga mo bokatising jwa gagwe. Jaanong di-Proteas di eteletse pele. India e kwa maemong a kwa godimo ka 1-0 morago ga go fenya ka matseno. Le metabogo e le 32 kwa Centurion Mabane. Like I said the other day, if the series could be any bigger, that makes it bigger. It's just a shame that it's a 2-test series, you know. There was every chance, I mean, if the forecast was to be believed,
that this test could easily have been rain affected or rain out, and then you go to Cape Town for a shootout. Whoever wins claims the series, and yeah, it's a real shame. But look, it's massive for us. We know what a quality side India is, but we also know what a quality side we are. Mo metshamekong wa ile mebedi ya segonjono ya PSL, AmaZulu e fapile Royal AM ka dino di le 3-0 kwa stadiumong sa Moses Mabhida. Monnastilo wa baeng Andile Mpisane o simolotse le motshameko le go bonagala mo lebaleng ka jersey ya gagwe ya number 10. So they absolutely need to pick up points here. Could be a chance here to fire one in. Oh, what a finish! All the time in the world, unmarked, controlled, picked a spot. And when I say it's a unit, could be something on here for AmaZulu. Chidi Kwem finally puts it away. I was about to say, how many more chances are they going to miss? So when he miscontrols the ball, there's no one there to pounce again. He does get there at first, but he manages to get the ball. X10, they're lining up again here, AmaZulu. Motshameko mongwe wa DStv PSL o tsweletseng ga jana o magareng ga Orlando Pirates le Stellenbosch FC kwa Orlando Stadium, mme e santse e le lefela setlhopha. Motuetso di ne di le kalo tsa segonjono. Gakologela gore re teng mo mafaratlhatlheng a akaretsang Facebook, X e neng itsege jaaka Twitter le YouTube. Kgaso e latelang ke ya dikgang tsa sepedi ka moso mo SABC 2 metsotso le 15 morago ga ura borataro maitsiboa. Ga jana re go tlogela ka tsa maemo a bosa. Go fitla re kopana gape mo nakong e tlang, se e ne le kgaso ya bofelo ka setlhopha sa Setswana monongwaga na le bokhutlo jo bo babalesegileng jwa ngwaga. Ta re kopane mo kgasong ya ntlha ya dikgang tsa Setswana tsa 2024 ka Mantaga. Sala sentle.